DCC wa ntere cia Mara Kathungu na ugite wagagie no utabaritie ntere ino na ni magukandana nau ni baria auritie atori kuringa riboti kuri bokiri mekarika no marikuma wagagia maumira ni nyuma ya muntu umwe kwithirwa akiuragwa nturani ya Kagutani bakubi na barabara ya Keganguru na nkuruki DCC uyu na ugite ni magwatite riboti imingi muno cia matetama akari nuntubwa ama wagagia Bantu gukura kiandenia gicigo mbunge kia Mara no akwithirwo kuri na mantu njogu mantu makurigarania andiki bande to muthenya we mundi turekira Kaguru mugongo na kuringa goti obicini ya kamishna wa kaunti nini ya Mara Machira Kathungu kumenya kira gikuria kira kingi na nkinya kumenya kira gikuthi na mbere kama kamati. Nafikiri watu wesema ya kwamba there is so much increase of crime, those are incidents because kila crime kila kitu imefanyika like hiyo manda, all those issues you are quoting, they are incidents. Mamwe marama kuthi na mbere ndeni ya gicigo mbunge kia Mara ntuo gwa ntuo ta muthenya wegoro mwiri wa muthakota kumenyekana kwithirwo tari mwoyo ntura ya Kagutani mbariche Keganguru kiri gicigo mbunge kia Mara ntuo inkai nyuma ya mwiri ungi kwithirwo tari mwoyo nyombani cia mukomboro nturani wenu ndegwa antu bakiwa kuri muturagirito bantu kawene twaja tuona na iyo muntu tutukumenya kone tukuromba security ndene yetu lalili tonto nentu kuite nyinge kumanya na mtonge kwithirwa kwililite bantu kaja kandu kemwe onania ke muringange na mndu aronania akwire muthenya wa kiumia arona ingeta kisande kiogoro utuku bwa sande ne wako nene taka aomba kwirwa alagwatire na ulagirwa antu au na ke muringe na gintu kiongo mwako ne mutoto mura kiongo ke muringe kona nyona ala akuriritie na ndamu bura itekete kunya bwa ala ulagirwa antu au mwigire te ala ulagirwa arona ni kala ulagirwa akina soka akina kurugwa rigu akina igwa akina manu mutaro muthaka Derek Muchoi aronekanaga na maringangirwa marito mothio na kurari na mukururio wa ndamu Kamishna Kathungu akiugaga makarika tamamana rira ringi ria magutuni makomba kwithirwa makiruthirwo tuiria kesi kama hiyo bado ni kama ile tu nyingine ya Amanda, si ndio? So now what you are saying, it is under active investigation by the DCI na until sasa tupate read atuwezi kuzungumza zaidi. Amuna bubo Kamishna Kathungu araruta mukana kiri muntu wonthe orokethirwa akigwatwo na ikarikari kugwetanirwa na mwingine karikari tete moyo akiugaga akathukirwa makinya marito makiwatho ta mwinyangia bobo bumirite ntugo inkai nyuma ya ntu baire ndeni ya tauni ya Chogoria guchinwa mwanki na gutoturo hizi zenye ziko na mob justice, we are very concerned. Hiyo ni mob justice, sio kitu inakubaliwa. Kama mtu amefanya makosa, ile kitu inahitajika, hata kama wananchi ndio wamempata, ni wampeleke polisi, ndio from there police take it up. But now mambo ya kushoma watu, kuua watu, it is not even allowed na kisheria, na wale wanahusika tukiwapata tutawashtaki na hizo makosa. And you see kama ni justice, ni mtu amekufa, sitakuwa ni manda. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.